gospodin Pašalić ili? Izvolite, gospodine Pašaliću. Hvala, predsjedniče. Pa da pokušam, koliko je to moguće, naravno, konstruktivno usmjeriti ovu nepripremljenu tačku dnevnog reda u nekom pravcu koji bi bio na boljitak svih nas, pa i onih koji ovo gledaju. Prvo, kada su u pitanju ove formalne procedure. Dakle, u kontekstu kada imate već 7 dana masovna okupljanja građana Brčkog distrikta, čini mi se da je na prvom skupu bilo nekoliko hiljada ljudi. A onda se to ponavljalo možda u manjem intenzitetu, u kontekstu erupcije socijalnog bunta u državi s akcentom na Federaciju Sarajevo, Zenica i Tuzla. Mi imamo danas tačku dnevnog reda koja je dometnuta u jedan već planirani dnevni red sa materijalima koji su nam sada dostavljeni i koje objektivno niti možemo pročitati, niti konzumirati, niti komentirati i sa izvještajem koji se svodi na impresiju gradonačelnika ovih proteklih 7 dana koje on sasvim sigurno intenzivno doživio s punim razumijevanjem za njegove emocije, njegova opažanja i tako dalje, ali bojim se da iz ovoga ne možemo izvući sve ono što bi trebalo izvući. U tom pogledu oštra kritika svima nama vis-a-vis, pa evo da kažemo i nekoliko stotina ljudi koji su se okupili u jednom emocijom nabijenom kontekstu u Bosni i Hercegovini, da u formalnom smislu mi ignoriramo sve ovo što se dešava i u proceduralnom smislu do kraja podcjenjujemo ili ako hoćete politiziramo, dajemo neko umanjeno, minorno značenje svemu onome što se dešava, a da se je okupila i skupina od 100 ljudi, mislim da su zaslužili više pažnje od onih koji ih predstavljaju. Kada je u pitanju sam predmet ove naše današnje diskusije, onda ga prvo moramo definirati. Šta se je to desilo? Da bi onda mogli shodno tome i predložiti neke mjere i nešto konstruktivno uraditi. Vi imate jednu socijalnu pojavu gdje se okuplja na desetine, stotine hiljada ljudi u jednom zgusnutom vremenskom periodu koji izražavaju nezadovoljstvo javnom vlašću. Ne samo aktuelnom, nego nagomilanim problemima koji traju godinama. I sve ovo ovako površno gledano može se podvesti pod odrednicu socijalnog protesta ili socijalnog bunta ili neke vrste socijalnog pokreta. Ako već hoćete da teoretiziramo oko toga, pa makar ovlaš, u teoriji je poznato da su se ovakve pojave u početku definirale kao neka vrsta nasilnog uplitanja u sferu politike, ne demokratskog uplitanja u sferu politike, a danas u teoriji imate konsenzus da su ovi društveni pokreti, naročito iskustvima 20. stoljeća, nešto pozitivno. Jedan vaninstitucionalna veza sa institucionalnim djelovanjem politike i da se oni kao takvi respektiraju kao sastavni dio nekih demokratskih procesa. U tome bilo kakvo etiketiranje ovog što se dešava, bar u onome bitno, ne govorimo o svim mogućim devijacijama koji se mogu javiti i koji se vjerovatno javljaju, to je nešto što je sastavni dio demokratskog života i kao takvoga treba respektirati i poštivati, što mi ovaj put nismo učinili. Nego ga najčešće podvodimo pod ono što jesu neka vrsta negativnih odrednica ili negativnih sporednih pojava koji se javljaju u jednim ovako masovnim socijalnim okupljanjima. Kada govorite o samom načinu organiziranja, bez obzira što se ovdje imputiraju raznorazni razlozi, ne podcjenjujem kontekst u kojem se to dešava. Dakle, da su ovi socijalni pokreti ili socijalni protesti sastavni dio onog što se dešava u Bosni i Hercegovini, posebno u Federaciji,
i da kao takvi djeluju kao neka vrsta spojenih posuda. Ali u isto vrijeme mislim da ovdje ne postoji organizovani subjekt, nego da se na nivou raznih grupica, udruženja, oni međusobno preko društvenih mreža komuniciraju i na taj način u jednom spontanitetu pojavljuju, bar najvećim dijelom. Dakle, manifestirajući svoje stavove i svoja nezadovoljstva. Dakle, oni i zbog toga djeluju kao amorfna masa, jer nemaju jedan čvrst centar koji usmjerava sve ovo i zbog toga su često nezgrapni, njihove artikulacije do kraja nisu uobličene i tako dalje i tako dalje. Kada govorimo o njihovim zahtjevima, onda se oni u bitnom svede na etičke i psihološke, a sve ovo je marginalno. Pod jedan, oni izražavaju etičko nezadovoljstvo ili etičku osudu stvarnosti u kojoj žive. Oni kažu ovo ne valja, ovo je loše, ovako se više ne može izdržati. Izražavaju psihološki stav beznađa, frustracije, koja je negdje na ivici agresivnosti. To su dvije bitne odrednice, dakle, kada su u pitanju njihovi zahtjevi, ako pratite njihove izjave, one se u bitnom svode na to, mi smo nezadovoljni. Ne možemo ovo više da izdržimo. I druga stvar, osjećamo se psihološki užasno. Ne znamo šta radimo, frustrirani smo, moramo nešto poduzeti. Sve ostalo je artificijalni dodatak koji je iznuđen, jer ne znaju šta da radi. U isto vrijeme oni jesu i na granici agresivnosti. Dakle, ovakva masovna okupljanja uvijek idu jednom tankom linijom koja može eskalirati u neku vrstu i agresivnog nezadovoljstva. Hvala Bogu, toga u Brčkom nije bilo, ali je bilo u drugim gradovima. I ono što ste već konstatirali, oni ne umiju da iskažu svoje pozitivne ciljeve. Dakle, oni govore u smislu negativnog, mi smo nezadovoljni, korupcija, kriminal, tako dalje. Ali kada ih pitate šta bi htjeli, onda to ide parcijalno profilirano s aspekta neki grupni interesa, neko je nezadovoljan platom, neko je nezaposlen, neko smatra da treba ovo mijenjati i tako dalje i tako dalje. Zašto je to tako? Zato što ta skupina ljudi u svom bitnu je skupina ljudi koji je sistem izbacio na marginu, na krajnju marginu zbivanja, društvenih zbivanja. Dakle, svaki društveni pa i politički sistem je sistem koji omogućava neku našu reprodukciju naših života, da živimo, radimo, govorimo u ime kluba i da možemo obezbijeti elemente svoje egzistencije. Ovo je grupa ljudi u svome bitnom određenju koji ne mogu kroz postojeći sistem da zadovolje svoje elementarne potrebe. To su ljudi koji godinama ne rade, to su ljudi koji imaju jako niska primanja. To je čitav niz socijalnih problema. I njihova logika se svodi na sljedeće. Mi smo oni koji nemamo ništa. Kada nemamo ništa, ništa nam nije sveto. Ako nam ništa nije sveto, spremni smo sve da uništimo tako da bi u neimanju bili jednaki. To je logika socijalnog protesta. I kao takvu je treba respektirati. U tom pogledu, da bi ovo dobilo smisla, institucije sistema moraju aktivno djelovati ka njihovom otvorenom nezadovoljstvu, a mi to nismo uradili. Dakle, mi smo pokušali da iniciramo prije ove sjednicu na kojoj bi se dogovorili, domislili, dobili relevantne, pozitivne podatke o svemu ovome, a onda mogli kompetentno donijeti neki zaključak. U tom pogledu mi nismo uradili ono što je trebalo uraditi. I s tim u vezi 2-3 napomene onome što se protura kao neka vrsta politizacija svega ovoga, da iza ovoga stoje kao neki skriveni centri moći, stranke i tako dalje i tako dalje. A mislim, to je naivno i diletantsko razmišljanje. Jedan od prvih njihovih stavova je bio ne politika, nećemo nikog koja je angažiran politički. Svaka politička stranka koja bi se uključila u ovo, razbila bi to. Jer jedna stranka ne može dobiti podršku šire mase, jer kao stranka pripada dijelu. I besmisleno je, naravno, ja ne isključujem instrumentalizaciju jednog socijalnog bunta u neke političke svrhe. To je sasvim logično. Da će određene političke stranke koristiti nezadovoljstvo građana da ukažu na neke svoje političke platforme i političke cilje. Ali u osnovi ovoga, dakle, nema politike.
Dakle, ovo je jedan spontani socijalni bunt. Što se mene lično tiče, ostavljajući po strani stranku, jer sam čuo neke izjave, ovdje se traži neka vrsta lojalnosti, distanciranja od svega ovoga. Dakle, stranka preko koje ima mandat, dakle, oko ovoga nema, imat će svoj stav, ali ja ga u ovom trenutku ne zastupam. Ja zastupam svoje mišljenje. Dakle, ja se ne stidim da podržim ono što ljudi rade. Ja da nisam u politici, ja bi bio s njima. I to treba da bude jasno. Dakle, iz tog razloga što sam politički angažiran, ne želim da im lijepim sopstvenu etiketu, jer njihova kritika se odnosi i na mene. U tom pogledu šta mi možemo uraditi? 3 su stvari. Jedna je da manipulacijom razbijemo to, jer znate da se već politički Bosna i Hercegovina dijeli, da jedan entitet smatra da iza ovoga stoje neki mračni ciljevi i pokušava pacificirati ovakve pokušaje u sopstvenoj sredini. I da Brčko kao multietnička sredina sasvim sigurno jednim dijelom trpi i neku vrstu takvih nadzora. Da se to s raznih aspekata pokušava sad pozitivistički uvući u igru nekog od ovih vođa, obećati nešto i tako dalje, to razvodniti i po onom principu staviti i neke od njih na platni spisak budžeta i sve će biti u redu. Druga je stvar, možemo ih i putem aparata represije, dakle suzbiti. To su još uvijek neorganizovane grupe. Mislim da policija u Brčkom ima dovoljno sposobnosti da na taj način reaguje. Međutim, ono što bi trebalo uraditi, a to je da aktivno odgovorimo, bar u onaj pozitivni dio što se izražava kroz ovakve vrste socijalnih okupljanja. Po meni, ovo su istorijska zbivanja. Po prvi put u Brčkom jedna grupa ljudi kaže dosta politika, morate shvatiti da i mi postojimo. Vašoj samovolji ima kraj. Vi morate, i to su postigli prvi dan, jer ste se jako uplašili. Kad su rekli dole vlada, onda nije baš bilo ugodno. Dakle, taj faktor ima demokratsku funkciju. Kad ne funkcionira tužilaštvo, sudstvo, pravosuđe i tako dalje, onda mora neko da se pojavi kao subjekt. U tom pogledu, njihovi pravci, oni sve što unesu u sistem, to će se razvodniti, ali oni ne umiju do kraja da artikuliraju ono što jeste pozitivna platforma. U tom pogledu, mi njima treba da pomognemo i da ovdje donesemo jedan set mjera koji će biti u funkciji nekih reformskih procesa u Brčkom distriktu koje Brčko objektivno treba. A to je pod jedan, da mi godinama iz mandata u mandat imamo nesposobnu vladu. Da to nije mlada stručnjaka, nego politički podobni. Ja bi mogao sad vama to da ilustriram na svakom primjeru. I da takva vlada kao objektivno ne može voditi reformske procese. Ja ne mislim to samo na ovu vladu. Ja mislim da od početka ona pada u kvalitetu, a bojim se da će doseći vrhunac. Ona kao takva mora pod jedan doživjeti rekonstrukciju. Tu se mora pojaviti skupina ljudi, dakle, koja umije odgovoriti na ovo u pozitivnom smislu, artikulirajući neke reforme. Po dva, oni su osjetljivi na socijalna pitanja. Dakle, moramo napraviti rebalans budžeta pod hitno. Tamo imate sigurno 10 miliona konvertibilnih maraka koje možete izvući iz raznih grantova i raspodijeliti na stišavanje ovog socijalnog bunta. Dakle, to je nešto što bi trebalo uraditi. I po tri, to je borba protiv kriminala i korupcije, koruptivnog sistema. I ova gospoda koja s nama sjedi sastavni su dio toga. Vi imate afere koje traju godinama. Vi imate transparentno kršenje zakona na koje niko ne reaguje. U tom pogledu treba... Vi imate komisiju koja je formirana od strane vlade, antikoruptivna komisija, kako se zove. Vidio sam da ona potrošila pare, a njen predsjednik, dakle, pokrenut postupak, nikad nije ništa uradila. Pa to su cirkuse, o čemu vi pričate? Kakva borba protiv korupcije? Ili ova naša komisija koju smo formirali, nek mi ne zamjeri Ivan, ali pa ste formirana na način od predstavnika vladajuće strukture bez opozicije. Ona samo može imati zadatak u svu Ivanovu umješnost da stvori jedan privid da se nešto radi. Dakle, u tom pogledu to su tri bitne stvari u koji bi se mi trebali dogovoriti danas ovdje ako hoćemo, dakle, ne ulazeći u sve one segmente koji mogu biti zloupotrebe ovoga. Dakle, ja ne govorim da toga nema. Ja ne govorim da ne postoje političke opcije koje će pokušati ovo instrumentalizirati.
Ja ne govorim da tu imaju skupine ljudi koji su spremne da počinju vandalska djela. Ali u osnovi, ovo je izraz jednog socijalnog bunta, sve veće grupacije ljudi koje ovaj sistem smješta na marginu. Oni kao takvi u svome manifestovanju nisu dopadljivi. To su ljudi koji ne umiju govoriti, koji ljudi teško izražavaju ovo, to su ljudi koji su često agresivni i tako dalje. Ali pazite, ni odbrana Bosne, ni druge velike stvari nisu se dešavali od onih lijepih mamini i tatini sinova. Ovaj dio posla moraju grubi da odradi. U tom pogledu, u onom osnovi, dakle, ja im kao Enes Pašalić dajem podršku. Hvala lijepo. Hvala. Izvolite, gospodine gradonačelniče.